Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah bak malam yang berbahagianya kanebi kepada katanya ialah kesehatan dan kesempatan sehingga legetanya ka dapat ta berkumpul bak malam perpisahan. Salawat bernada salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kepada al sahabat beliau sekalian. Pertama yang kami hormati ialah kepada abi beserta keluarga selaku ayah rohani gedenya bersama, dan kepada Tunku Yusri dari Simpang Dama yang beliau merupakan inti ataupun pokok pembicaraan bak malam yang berbahagianya. Dan selanjutnya kepada seluruh dewan guru, baik gurunya bertindak di malam hari ataupun bertindak di siang hari, ataupun guru tersebut bertindak sebagai guru ganti. Dan selanjutnya kepada seluruh santriwan dan santriwati yang manteng sanggup untuk niat minta ilmu di dalam dayah Sirajul Huda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada panitia pelaksanaan perpisahan yang nebi izin, yang gebi kesempatan kepada ulun tuan untuk dia sampaikan kata-kata kemaafan mewakili guru. Jadi seluruh dewan guru nyo bukan berarti disaah kana semubut urung drone kajet karena titel sebagai titel dewan guru bukan berarti urungnya tidak mempunyai kesalahan, karena urungnya juga dan kamu-kamu juga adalah merupakan insan biasa yang tak luput daripada kesalahan. Maka oleh karenanya, karena gedanyo singa akan tak alami yang namanya sebuah perpisahan, ialah hanya perpisahan sementara. Karena perpisahan terbagi kepada dua, ialah perpisahan sementara dan perpisahan selama-lamanya. Perpisahan sementara yang akan terlalui ialah lagi contoh singa. Gedanyo hanyalah sekedar berpisah dikarenakan lebaran haji, urau raya haji. Karena
akan tam berumpok lom gede leh urang raya haji ka tam berumpok lom lagi biasa. Berbeza dalam lamanya ialah Abi Nafah. Abi Nafah katanya hinan ke kata berpisah selama-lamanya. Baikkah itu perpisahan dengan keluarga, dengan seluruh yang bahkan tidak akan bertemu kembali melainkan di akhirat nanti. Nya maka oleh karenanya, karena singoh ka berpisah le gedanyo antara gedanyo sesama santri, sesama besti dan sesama dewan guru. Ya kata berpisah. Maka oleh kamu dewan guru juga mulakai maah. Maah kamu guru getajai tungku, getajai dosa. Ya, karena di saat kamu mendidik urang drone, di saat masa mebut nyo letat yang han megenang ba ate urang drone. Hut urang drone kadang kamu perle gurai lagi nyo, berlemah lembut. Tetapi kamu nya hanjut. Ya. Dan lom oleh gurainya kan hanya sebatas gedidi icung balik. Kan hanya sebatas gedidi icung balik juga nedidi ilua balik. Kiba nedidi ilua balik, gurainya mempunyai seksi-seksi tertentu. Kadang na seksi pendidikan di saat urang drone kawate ibu ka kena sirami. Nyan mungkin tepeh urang drone. Dan lom bagian seksi jamaah. Kadang juga lainnya mutipak al pintu-pintu, bekah pintu-pintu kadang. Hama kendang batik urang ronyan kamu juga lakai maah. Maka oleh karenanya lon adalah mewakili daripada seluruh dewan guru, baik yang guru yang inang ataupun guru yang agam, melakai maah ba urang ron. Maka dengan keikhlasan hati urang ron dan lo selaku mewakili daripada selewan guru atas semua kesalahan yang telah kami lakukan, punyokan ibu muah. Alhamdulillah. Moga-moga dengan kemaafan daripada seluruh santriwan dan santriwati, moga-moga saja kamu terlepas daripada urang drone. Maka hanya enoh ke yang dapat ulun tuan sampaikan, lebih dan kurung dan lebih ulun tuan lakai maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.